Welcome to the Leading Sight News. Karbi Richo Longsing Ronghang Lapen Ari Sangho Tumpen Hamren Sarhabi Office Tarpang Thek Panohok Det Mati Ot Langno Tum Kangsak Pidaga Jog Richo Peningdu Chipaklang Hamren Pen Chandru Singh Ronghang report the Leading Sight News. Tangki Longarat Mate Tungkat Channel Tangki Tungkan Kadong Pajero Kadok ini itu enggak Hamren Mate dak Pintu Sahabi Serong Pom enggak sahe molong itu Tangki kan yang mate dak Kedampang ini Panilo dak itu kasing hor itu Emily Hai tendang lo dak alang di atau Aflex mate abenar bando apa sih kemana awat kelang lo abang tu atau lo abang tu tunggu soal abenar kita pen aflex kita pen apa sih kemana awat kelang lo abang tu bang lo pondok lo pasti soal abang tu keklaim abang ke itu pendang lo habis pendang lo kurang tar pendang lo langsung kan angun itu kusini tunggu dak dong dak lo tapi soal abang tu keklaim abang ke itu terang lagi kami itu josi alang depan baru kan kami nyabong lo belum itu dak sudah tentu isai lo kok tapi ini kalau kami Longarat kan kami itu ini pas ini lo dak aku hamran kan asumsi lah bangke itu makai rumah dong ande dak temu kerai tahan baik itu dak bangkai kan tu tapi soalnya adu tulang lo itu kerja kaya pandang tu asal hem tinggi itu dan itu naklang di abang tu abang itu mendang mau sibak itu harap pun dong nanti tapi itu hindu kami baik itu dong ini sahabat amai kami itu dak apa lah nanti itu insight untuk ini itu kerangki kacahan itu tapi aku ada pendapat ini Apransi cuma Apransi kerangki itu kan Milihin pen kadong pajero si janon to alam kerason lo jitu karbi morite ini sahabi amai office lo dake tapi nadak ni digido mara tibok het adin sudo masih nadak tek binar duwi kitar tarpang tek kitar lu so tarpang tek kuson ben kusone arni sini yang pengamat mana sek kontak dabang ke jokje ningdu kaso sudah bangke sidak janon sudah kaprek pe nak hai lum ni tabang kai habitin ku tunta office do yan office do long lido pelang du plus so putak bang pacini ge pasti tu la so tar bang kai kasilam pon si kasona mangke badu sudah mane claim credit nangi lalo lason tarpang thek kapalang nupi kini lason mane ri lang nupen mane insek pe bang pibung ini rot pecet lason bang ibang giarni bangke claim credit nahi ajara bena non seta claim credit nahi usi bilin benda do ko rar fan same niri masih ibang giarni dapen lason kayo si mane claim bom prote mo yong sia resi mana si kacini pon tema bang pu kacini pon lokok sunate so amuni pan ke insai pon sodak pen insai pon ai si mohet pon karbi itu sama ni la masih lagi alam si lapu helo kan sai pon alam mah insai na kogi ala so bang tu non karbi itu dulu lapan ke atang hoten serong kom na pelo ini sahabi set anong atinun hangke atinunta palong tido na penka hong ano bangko akar habi apinar ito kapot mat abang po mangsi masuk ke pon mat abang po kisok kilo na penka raging kan ate munit kini lo plan ke karbin cho alang lihin dan nong kini sahabi amai kanta
alang ni kado tu pola kan non ke bang hi krang mang kala so bang po tu ke klam yang si ke dun pola kan ke ben ke klang ke lok ma te product kan kan sai thi ya tham si nam the para po ta bien jo hin